阿么与那么样，路卡头吃头吃我吃瓜比啥子是吃瓜吃，的话着呀，只搞怕地肉耶稣的是那比希拉是马跑提四提八谁面门那么我阿里年啦。别喽，耶稣里一代只搞头瓜阿里不打啦，努阿里与么啦比难热的，一扑克是努呀提尼马路提乌面路提塞路提加尼路，是否努不杀的你诺那嘎喽？sai nu zu che de ni nwa ma li bi ni chu ti chu de ni no na ga lo bi phu ga lo yesu li i je nu phu ge ye lo nu tu lu ya the na se de ma ngo be ga lo li ngai mi chi ka pha ku ma nya chi che na yu su su nga ma wo ge ni sha ni yesu de ku li nga nya ngwa ni chu ti chu阿妈阿啦，别喽！古代耶稣里，一代普格斯拉索提罗呀，这罗山路瓜比，这路苦瓜，一家的，一年偏啥数提湖的多少喽？一瓦里，一股处，阿只五个是，一代第三年，马斯路大一是几个？古代照顾古土主瓜，地帕提罗希拉斯。一代木个呀，古学瓜比不接喽。在绿意拉错提入古提多瓜吃拉丝，一代路外米古马里比古学瓜比不接喽。古里爱米多读书，萨马里拉错提入古瓜吃拉丝，一代木个呀，学啥都拉喽。一呀，一代老师，一拿度过，而且特别去了解米，可是呢，一直对个喽。三呀，一直切都拉木瓜，甚至是遇上西瓜，蝴蝶结是呢，一代回家喽。刚才听呀，听那里女朋友都老师，遇上西是怕的，可是呢，努一代。路站着，他妈的是一不多诺20月个米，我一拉铁，诺得就个我别个喽，诺都家呢，拉说推啥肉麻瓜比，偏啥说的，多少说，你求的求漂亮嘛呀，阿里提肉阿啦，比难难喽，一里一的，谁啥说古提肉嘛我比。普格罗，古代耶稣里一代，外面古提罗马里比，以及贝格罗，阿么一个嘛耶，我少都是都挂比阿罗。